Pripadnici ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije učestvovali su na zajedničkom gađanju ciljeva u vazdušnom prostoru u Bugarskoj na poligonu Šabla. Raketaši i avijatičari Vojske Srbije nastavili su višegodišnju saradnju sa kolegama iz Armije Republike Bugarske i podigli nivo sposobnosti svojih jedinica. Kako je to izgledalo? Posle pripreme u Srbiji, koje su podrazumevale kompletan postupak rada za gađanje ciljeva, osim samog bojevog gađanja, raketne i jedinice avijacije su se prebazirale u Bugarsku, u bazu Graf Ignjetijevo i na obalu Crnog mora i tamo izvele završni deo. Za pripadnike jedinice ovo je, da kažem, vrhunac obuke. Većina njih nikada nije osetila šta znači, niti doživela lansiranje rakete. Samo lansiranje rakete po sebi je poseban doživljaj i događaj. Više od polovine pripadnika diviziona nije nikada prisustvovalo gađanju i ovog puta će imati po prvi put priliku da se sretne sa stvarnim okolnostima, odnosno da se nađe jednako kao i u borbenim uslovima. U Bugarskoj su proveravane rakete i jedinice su se razmeštale na položajima. Značajno je i to što se sve radi sa kolegama iz bugarske vojske, tako da su ljudi pomagali jedni drugima. Raketaši ipak govore istim jezikom. Gađanje kao kruna ove obuke, imam običaj da kažem, predstavlja 5% od 100% osposobljavanja svakog, ali na svakom ovom gađanju stiču se dragocena znanja i iskustva u povezivanju teorije sa praksom, što je naš osnovni cilj i zadatak u našem osposobljavanju. Drugo, što je jako bitno, ovde se stiču mnoga iskustva vezano za bojna gađanja i za stvari koje nismo imali priliku da oprobamo do sada. Povezuje se teorija i praksa i jedan bitan segment što nas raduje sa bugarskim kolegama, što smo u mogućnosti da razmenimo znanja, da razmenimo iskustva, da zajednički dođemo do nekih novih saznanja i iskustva, što svakako koristi obema stranama u prenošenju tih znanja i iskustva na neke naredne generacije. Po prvi put od 2004. godine pripadnici Vojske Srbije gađali su iz lakog prenosnog raketnog sistema malog dometa Strela 2M. Ranije, do 2004. se gađalo na obali Jadranskog, a danas se gađa na obali Crnog mora. Mi se ovde nalazimo u završnoj fazi priprema za izvršenje gađanja. Trenutno vršimo finalna trenažna gađanja na ove ciljeve sa trenažerima. Ovde se nalaze lica koja će gađati iz sva tri operativna sastava Vojske Srbije, iz ratnog vazduhoplovstva, kopnene vojske i komande za obuku. Mi smo pripreme vršili u nekih 5 faza, počevši od februara meseca ove godine. Po prvi put iz Strele je gađala i pripadnica vojske. Za cilj smo imali da gađamo pokretan cilj i nepokretan cilj na 2 redna broja. Prvi redni broj je bio pokretan cilj ili ti brzi cilj, gde sam ja imala tu čast da prva otvorim bojevo gađanje i uspešno lansiram raketu Strele 2M na taj cilj i ostvarila sam direktan pogodak. Pripadnici Vojske Srbije gađali su padobranske i radio upravljive mete. Osim samog bojevog gađanja, izvodili su i eksperimentalna gađanja za pripadnike Tehničkog opitnog centra. Ja sam potporučnik Stojković Milica iz Tehničkog opitnog centra. Ovdje sam u funkciji komandira posade 3D radara. 3D radar ovdje se nalazi zbog merenja balističkih karakteristika projektila i zbog kontrole rada sistema i posade na sistemima. To je bitno da bismo trenutno vidjeli koliko je uspešnost izvršenja gađanja koje se izvodi, a u budućnosti da bismo unapredili naše sisteme, projektile, a i rad posade. Meni je vrlo značajno da ovako mlada dođem i vidim ovako nešto, pošto je to retka situacija da možemo ovakva gađanja da izvodimo. Kod nas u zemlji ne, ovo je jedina prilika da se to vidi. Razloge za zadovoljstvo imao je i komandant 250. raketne brigade. Prisustvo na ovakvim aktivnostima obuke ima izuzetan značaj. Bojno gađanje je kruna svake obuke i ono ima specifičnu težinu. Raketaš se postaje tek po izvršenom bojnom gađanju. Mnogo toga se ne vidi na mirnodopskim vatrenim položajima, na trenažnim i kontrolno-trenažnim gađanjima, posebno na ovakvim poligonima, ovako složenoj situaciji u vazdušnom prostoru, gde sve na izgled izgleda jednostavno, a u suštini nije
ljudi se očeliče, vide mnogo toga, nauče i u svakom slučaju vrate se iskusniji, sa više znanja, zreliji, kompletni. Posle nekoliko godina u Bugarskoj su bili i piloti i tehničari avijacije Vojske Srbije. Dolazak u Bugarsku je znak da se situacija u srpskoj avijaciji popravlja. Deo pripadnika je došao kopnenim putem, a piloti sopstvenim prevozom, zapravo avionima MiG-29. Trenutno se nalazimo na aerodromu Graf Inicijativa u Republici Bugarskoj u cilju zajedničke vežbe gađanje ciljeva u vazduhu koje će se održavati na poligonu Šabla. Raketiranje se održava iznad velikih vodenih površina, to jest iznad mora. U vežbi učestvuju pored ratnog vazduhoplovstva Republike Srbije i raketne jedinice Republike Srbije. Ovakva jedna vežba održavana je pre 10 godina, poslednji put, i nama je čast što smo sada uspeli opet da dođemo ovde, da tu vežbu ponovimo i da vidimo naša znanja i iskustva, proverimo i da vidimo na kom se nivou nalazimo. U bazi Graf Inicijativa snimatelj zastava filma je boravio više dana i snimio kompletnu obuku. Nije bilo restrikcija za snimanje, kao ni za saradnju avijatičara, što govori o visokom stepenu poverenja koje postoji između oružanih snaga Srbije i Bugarske. Danas smo izvodili probno gađanje ciljeva u vazduhu na svetleću aviobombu. Ovo je trebalo da bude generalna proba pre sutrašnje gađanje Bojevo. Gađanje je uspešno završilo, meta je oborena iz prvog hica, znači utisci su pozitivni. Vidjet ćemo se sutra šta i kako će da bude. Idemo da se spremamo za sutra, za glavni dan. Pred sam let, na završnom i tehnički i taktički najzahtevnijem gađanju, sve je funkcionisalo kako treba. Ekipa tehničara je ponosno mogla da stoji ispred aviona MiG-29. Stari vodnik Milošević Darko. Moje kolege i ja smo upravo izvršili pregled vazduhoplova u okviru svojih specijalnosti za izvršenje predstojećeg zadatka. Stariji vodnik Jeftić Aleksandar, tehničar za avion i motor, upravo izvršen pregled po specijalnosti i avion je spreman za let. Stari vodnik Nedeljković Ljubomir, tehničar za elektroopremu instrumenta. Upravo izvršen pretpoletni pregled aviona, sisteme elektroopremu instrumenti i radioradarske opreme. Avion je spreman za izvršenje današnjeg zadatka. Zastavnik Marinković Srećko, tehničar za vazduhoplovno naoružanje. Upravo je izvršena provera vazduhoplovnog naoružanja za izvršenje predstojećeg zadatka. Avion je spreman. Poletela su sva 3 aviona koje su učestvovala na vežbi i svi su pogodili mete iz raketa R-60, koje se navode na cilj infracrvenim zracima, a za gađanje ovom raketom ključno je umeće pilota. Ovim raketiranjem ciljeva u vazdušnom prostoru završen je jedan ciklus obuke pilota, gde su oni pokazali svoju spremnost i stručnost u izvršavanju zadataka raketiranja ciljeva u vazdušnom prostoru. Takođe, dokazana je spremnost i pouzdanost tehnike u obavljanju ovih zadataka. Uspešnost izvršenja zadataka koje su pokazali naši piloti i naši tehničari je na visokom nivou. Sve mete su bile oborene, avijacija je bila spremna svakog trenutka i svi zadaci planirani su izvršeni 100%. Na danu visokih zvanica na poligonu Šabla pripadnike Vojske Srbije pozdravili su ministar odbrane Aleksandar Vulin, načelnik generalštaba general Milan Mojsilović i komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane general major Duško Žarković, kao i bugarski premijer Bojko Borisov. Svi su imali razloga za zadovoljstvo. Rezultati pokazani na današnjem gađanju lovačke avijacije i raketnih jedinica za protivvazdušno dejstvo pokazuju odličnu osposobljenost posada i posluga. Meni je zaista zadovoljstvo da pristujem ovom gađanju, zato što je cilj postignut u potpunosti. Sve mete koje su bile predviđene da se unište, uništene su i još jednom pokazali ispravnost naše obuke u zemlji kako bi postizali što bolje rezultate. Treba reći i da su na Šabli bili i Amerikanci koji su svoje uvežbavanje izvodili nezavisno od srpske i bugarske vojske, ali su pratili rad svojih kolega. Ministar odbrane Srbije je istakao značaj međunarodne vojne saradnje. Naša vojska možda nije najbogatija ni najopremljenija, ali je sigurno jedna od najobučenijih i armija koja ima možda i najbogatije borbeno iskustvo. Naši pripadnici ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane su pokazali izuzetnu obučenost, izuzetnu motivisanost, izuzetnu disciplinu. I od nas ima puno da se nauči. To su nam rekli i predstavnici i bugarske armije i armije Sjedinjenih država, da su imali šta da nauče od ovakve vojske. Kao što vidite, naši pripadnici se cene gde god da dođu, gde god da se pojave.
Veoma razvijena međunarodna vojna saradnja koju Vojska Srbije i njeni pripadnici razvijaju već godinama, sada ima i tehničku i ekonomsku podršku. Tehničko stanje je mnogo bolje nego pre nekoliko godina, a profesionalnost je kao i uvek na visokom nivou. To je dobitna kombinacija za dobre rezultate na gađanju na poligonu Šabla.